manya umweshongozi wawe Arkera Media News Center utuba tukuretera binji ibikumukwataho numanya ningatore kumanya bitu ibyakozire nibiya Arkera Media News Center tuba tukisha makuru minji okurwo mbeshongozi okurwo mu ruborogeri izoba hamwe na no Central Uganda manya oyeje kandi utaruga program liking sharing Arkera Media News Center tuhireyo umurebe wa Arkera Media News Center webare kubanoje no misono tufollowinga amukutugwe tugwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram akandi zukangu onchirize nko akoro ntwasaba kurungi je bari yo asabano korona kureri izoba zukangu kandi boruna kunkoru twatujino miso no kureka ngo twakora program tukwiseho bimwe abikwane fa umbeshongozo industry ya music yo mu Western region na Uganda yona almost nanensi yona twatugamba nsonga sara zimuna zimu twatoko nanoko nabani kujanti kitaka kora kubi kuja ngo twagamba konka ntwantu habora kandi tugamana na bije munonga anyene omwebembezi kandi mu Western region omwebembezi wabeshongozi omukuru Saimo akayatekwa Kabaka reka bazo yatwakoraho kandi twasoko ntambara kunjo miso omukuru twakwashira man nange nashimira kubareba ebirebe borobuzire ndendo muninta kanana nemermo yendongo gapora Nagamba ki tainerwari no kugira ngo so far so good mukama tubasise turi umuntu kore kitukubasika kitukubasa kugira ngo endongo yazara yini kandi buri omwe yakiganyirwa mburu mudongo we na yakorashi yakiganyirwa ndabona nonyera happy birthday thank you so much ni mwe barabanyamahurire kukwezi matukawire okazi tukawire tushiriyo mama still la August King kandi ni inkursi yabona bebine birthday kwa mnano ako muri abantu bamani na nabanyamakuru mwe bari kutereza attention n'kintu cyamane kimurukora man birthday yawe ikatambara kurungi abana bakarya kuyo umuntu atarare n'urugaju Chek mubanoza kumusetingo utakora ngo bamutereza kora ngo yarya rugaju tutire nturi hamwe nicari wanje so erizo beryatararire yo ntukuru compensating after yajango nobye yamana chimanya mazu yes turagamba ansonga stars zimwe zimwe trending nyenda kubuza nkiko mubembezi tureba umukuru Alien Skin baza no barugire ko noya kukantu rangu ariyo mu mberane zwezo Nagamba nupo manya Nagamba ariyechi ukakoreka ngo tayine side yo nawo just ariyo natero muzikigwe yere biri ne bitambara mu iyo kwiyo rangu Alien Skin icyecho ariyo nakora nurangu kino kiri kimuteka music is a profession urwo kurgo murayini yawe ya profession yawe ukazombeta kukwiseho no hendero tomiri wangetegereza ofaha byawe kitari yecho nota so ari na kire ya rugahamara mwagwendongo akija atabanya Uganda bomba kwakira bakwatayimu wangetegereza konka kwa kutanka kurgara ini obutubo buri bwire bwa ari no kutaho politics utaka zitayiremo nagirango abantu bajangu ataje kugerega nomako kwa kumweta omunene Baine principal atache kora cyo kumuruga amugambiro ngo weta kwasa kuzomu yo no pota kwasa kora ki nurango Alien Skin okukora kire kivure cyabireho nurango principal ine chango cyamutireho ninga Justin nka Alien Skin the truth is Alien Skin taine side tuwa no putwa NRM niko twakubasa kuchitwara tingo kwa kushigamba but waza kureba audience ya mwakire enyimpango ikaberge y'abantu abo kwetwara mungu n'abantu wangitegereza that street the ghetto youth abo nubo baresere Baine kandi nabo ananka kuyizere bamwakira nko mwana wabo nabasa kubayabira ati nakakwate nabo konka bo bakamwakira nkaki bama hype kandi hype je kamuyamba kuhika hakozereki ahari wangitegereza so akargayo izo barmari ya TikTok yagambe kigambo cyumwe ati muzeyi rwaki tonkubira ko agamba M7 tonkubira ko kukasimu nompa yo kubinte byakabinge motoka nga bulletproof wangitegereza so hata aho none reba ngo abana bo babemba turwanise cyintu cyabeshongozo kuzanka on politics so abana aho nyoni ntekateka ngo nho bihiro obusungu kandi mudakikemo emotoka tware Baine yamani aine motoka yamani kandi chinda ine Baine musa misunderstanding zina na promoter we yabena cha kumpromoting habitics kintu cyabo cyenkwacho festival banyetegereza bakaja mu butikiriza no mbintu byakasente hata aho naye abana the factor so yajara factors nyingi za mwetorora kandi chindi nawe ti yazu controllinga rumerwe
hati yayongera kuzihereza ki amani no kuzihereza tension pressure yamukiza ki yamukiza cyangwa kuzumuriye bikoro nabasa kugwa n'ingana zaguma ari atop wero nicyo basa kumugwisa kiri possible John Brack mbemo byamugwisiza akazo mbintu byentaro bitiyo na management naci arinka banyitegereza twatu na abeshongozo bamane kusasira banaka bogo Ronald Mayinja abeshongozo ba Big Eye banyitegereza where are they wanchenga so abeshongozo bargo politics ebarijire kimwe politics zikuronde konko takakora ki nibyo ngwa ningambera abeshongozo bitubaha you live alone politics zukuronde this is your profession you first set your profession government ne kuronde ne cyakora ecye kukwendaho batubura bwoguma no jirukangaho no hinduko muhuku wayo nebe kusibozwire bitishati simanyi gundi bozwire biki wanyetegereza ebyo tubikureta merenka but you waba ine ndongo yawe erikwegambera yo government neza kuronda kuba niyera bene ekora ne kwenda so for alien skin ni mushabera nyonko muntu ni mushabera ngwendongo yeye ebechuruho na atera but for now abanza cyendeze akasijiri bora amakuru gecho abesongozi ibintu kwa nubu yakubugira ngo aterendo ngo yeye government ne kubane mwera ninga police ne bakona bamwenda simekwa n'ikirungi ninga si cyakwe kire kirungi kugira ngo barujebe mu politics abo ensonga norango bagizamu nibatekwa kugwa nko kwa wakigambere bwana norango akwabera inamani minje abitex agira ati gayogo principal kargo ya commenting hariya yatumuri ko mwana tumwakira ko n'umwana waci n'umwana wa geto mumuri ko mwana wa geto muri ko mwana wanyu kuko wega yakora cyakana secho norango Bobo Baine yestari tafari yamaniri atiro arena skin tukachere kuka bantu Baine ni tafari hango ryatira arena skin na basobo tarteka kugira ngo arge yajato muhajuro go mwana but the fact that ejembereje yiziremo uriya no yajukozereke no yajukreating no ko abantu abize ko muhagera freedom city wanyitegereza abantu abize ko muhagera ko barebo jango abana ba street ba ghetto use na nabaye mbatamwa kasayi wanyitegereza kandi abantu abo takubahorana na Bobo Baine wanyitegereza but alien skin itumurimo gwe kuzo politics abakagera Bobo Baine inga kwagera Museveni umurimo gwe no gumana hereza ababana ekibakora ki koze bemba mukunda habwe ndongo yeyi kugamba habintebe kubakora ki ebe kubakwataho you know me city adenja bene televiziyo ebidongo birogaroga bye birya bikubuzabuza konka bikusindika some message to the audience yenyine yakora ki yero kumukunda wanyitegereza so he betrayed the audience yajerebze wanyitegereza ara makuru gecaro nabo umbugufu mwena rumu nagendera because right now hati ababemba muhanikire no barumba kwarashye mba muhanura wanyitegereza so kine kikuza ko mushara hakari ya yeye Tujeno miso twine umukuru Kabaka Saimo president w'abesongozi mumuhereza respect abesongozi Western region muhereza akano mwebembezwa no kana bakikira kuri ruguru mu central inkana mburize ko kareje na manya ningati Paul yacu buzabuza ubona nara kubankana nkoko nka munywani w'abantu abo akacubuzabuza akuba reka tuzatopike ndizo ntenda twagikiria just in a minute jeso nganyenda tugikiria ringe ejendongo ene revolution niyo ine weakness ningabana bo bine weakness ninjano bo bine weakness if I can say because hati nyoni ngoro mu rumo gwanje ngo mwebembeze wanyitegereza kandi mu rumo gundu ukora tinda gugurikiri wanyitegereza ngo mwebembeze ora kujya kutora kuterera karuru hati kangubuze oyine kubanza noenda kunyangwa abantu bona bakatera Museveni akaruru abaryo mu Uganda mbone noenda kunyangwa abarukubi n'abarataratere Museveni akaruru abarukubi n'abataramutereye karuru that is a wrong me angetegereza so ni kugira ngo rage bati poroboha tinyine buzobona ba engage them angetegereza konka nimba sindikira message kugira ngo bine cyo kurwanira mu industry Kenzo was saying it yesterday yagira ngo uburubwo kuremwa no bwo kwacumurete because aba bana mbatekateka ngo barije bomba tekateka kujya mbaza stage biyo miliyoni 3 biyo miliyoni 2 batekateka ngo barije konka kubakurigire bakagita maraka abandi bakarwanira nka copyright ro wanyitegereza kugira ngo yagireho baba bagiga munonga then nitwe tugera bagiga twakoma music yita kubane koracha ahe kubane koma konkate nabaza kuzaha tendatine taratire ndongo
tokuchimangwa ine cheshongoro na roija he shongoro ile takajize cheshongoro hawanyetegereza mbwenu noenda kunjira ngu cheshongoro cyo copyright kuyaberoho obugigo butandati naka yakubira ine kutakumwesimisa wanyetegereza so nchimaisa ngunabona baza kusyo bwire no sanga batachine man go kuza stage korache kweshongora endongo yaba abantu batachikozereke batachijijuka kandi oshange ne betaga kubaho kutura life event batukorache ntuza kutandika kora za kaoshi wanchenga but for now no bobaro echo tinka changa wanchenga so echo tinka changa no bobaro so bine cyo kurwanira whatsoever whether they deny whether they hide or baba toreba nkaba amacha baba toreba nkachi they have what to fight for mwachura management kaje no miss omukuru tunoje nampara kandi zuka ngo mugasugwetu no kureka ngo twasuka tugamba music nani wabo ryokwe obasukwano yecenchora mukache kache tuno turatwine bamwe abatirendongo omwaka gwe 2016 17 15 14 nuba bintu bari abamani ba machenore tukatwine megaton tukatwine prince exit tukatwine nanabandi CJ champion twatuye no mukuru nankogum ba general general yokwe twatuye no mukuru kanondizo otweta ombisi pen patra akaba ari abantu bamani Shanita mwana wa mawe bitwakabura nkai Jaki kazire Shanita bakanya unashubura nkenki tonkokwe bakazomukushubura enankenki ebyo kweya wena namba yese auto amuronda Zapfure namba ya Shanita aramurebe amuturondere abantu abonogira ngo notekateka ecabagwise n'iki kusangana babura kateko buri cyo kureka mutabagara mu industry ecabagwise of course buri omwe handija ine cyamu tinka basa kugira ngo bakagwa bakafuna munka setback okugaruka nyuma endongo yabo yahwa muki yahwa mwamani because bakaterevye shongoro birunji nko kuwa baristinga matenore ine ndongo nunji temwe tiviri endongo ajine wanyetegereza exit akunka babana abo ababa bracket ya exit matenore na nababanda bayitoraraho na megaton bakaninja bakarimwa kwatagana na management because by then akaromsha naka cyber space no yabe nabateka muki akasente hazo yabe nabakwatiraho ababana bakabi no murugwa mane minji munonga kuno jamba kastigu omunteka teka yanje kuno jangu tubarara kuche ku giving up bakagumera emberezo kubana beshongoza abandi na kampani niyo mbera iba kutamburira mu ababana ba Bruno K bakazo mu Black Market Records baba turugunya wanyetegereza ababana bazo munanko mu record rebels baba turugunya konka bagumisiriza babanza bafata ba gravita babahi wanyetegereza bafata kireba yagera hiya kakamangu nayo nabasa kweshembusya abona kukorachi kusyoka mukonka aba bakasyoka mu batine yibakozereki bakubatire muhitemwe ibiri bareba ngo babasa kukorachi kuchemanage ingere kintu hata basyoka barga mu ntogo azo kumurgaho ba mu maramwamani kuba wekije bamu disappointinga nyoni njancho cyamwirikize no munongo kuba gomshijo gwenda gambere nawe inobunza yuko wako rwampara tukashitama kaganira nawe wanyetegereza so bakamara muki amani so hatukubizire zo dynamics zendongo bakaba batazine so barondaho kutandikira of atora umuntu kutandika wenka no yende sente no yenda ku marketinga no yenda kora cyo botaka kwasere no bube watanga kutahankai ombantu umwishongo zitokwetaga hitemwe kumanywa abantu no itage byeshongoro hits zikuzanko muri 5 abantu bakatandika gukora ki agiye kubanza nerya kasiki ngo kuba no yanjura nkai hata baba kabarumbe yanjura mu audience hata bagaraka bakora ki bafuna setback saho ni cyangwa kugwera kimwe wabo tine kamane minji ningo tine otafune management ndije yakora ki amakuru gacu cyo no gamba no gira cyo no gamba no kugira anti western region abantu bitaga management abeshongozi kandi babagikire mutaso kandi bagirugama wa washiro management nka vare kwabe yafunere kace nanka ejenehe rakuni camp ogumisuza no yehombeka nyweni ndari yankureba Spice Diana no mweshongozi wa manu konka manager Roger yamja totakaza kushesha Spice takora ki konkati umuntu atakweta kutamwe sente kandi kabani waba mukamawe wanyetegereza mu Spice ta chimuzubire kupakinga moto kankita no mu kikarice kandi akagumariga hansi ya manager Roger
nasaba kandi ubo kandi zuka ngo bari no bakusasura kandi ndakamire no kusasura manager basipasa no bakusasura ba manager babo nubo kusasura ba manager konke na manager to kumusasura aramuna kutega makasente gaye takafande n'amasigo kujya kaza kurugamu wanyetegereza konke watanije kumworeka ngo no basa kwebisa hatakozereke yesu buri yomwe tina kutandika business atakwenda mwamago na manager nawe natanche business ajya kwenda muki but no banzo muhereza ka time wanyetegereza no banzo muhereza ki ka time kandi mwe haro kusigninga contract bimutakora ki bimutakumanya na management kubane biza kubatambe ko mbuzu banzo rebe contract yi waza gukora ki kusigninga nko mweshongoza kora rebe to korabaho bori inzere ruhanga kwinero gundo ki gundo muhanda konka wabe wa step injere inside wajiremo utakara taratazano zakabanka mere bata kwasa ninjire byatakumanya nyencha karabe taxi yakora ki yamwe hindukana where is she akamuzubira no kweshongora byeshongore be bakozere ki Bruno Keda kigeje hitugambira ryo mukoti akasigninga contract byatakumanya na Black Market Records wanyetegereza kwache Black Market Records ya mahamba yahambe bi YouTube bye yahamba ki and Black Market Records abagiga bayo barya hero barya America wanyetegereza so right now Bruno ryo mukoto nakora ki na yehuba wanchenga so so nchum khabara beshongozo bata abana actually tukabe twina beshongo megaton akatandukana region kweshongwa ninyushika ngo bine na collab wanyetegereza akyo megaton hata na concert yene iba kumwetaho yecheche shongo rucho kumeneta nka kiryo myaka nki15 wanyetegereza so himself ninjira ngo ababana bakarakinga guidance to me bagarakinga guidance tabara banze kwebuza abakurunka musiyo kuyayishongwira ati yokoza kutega tayebuza tayebanzo kebuza abakuru so bakarakinga guidance but it is they still have a chance for the comeback betereze ebebe byasimanye byo kusiba mu Nagamba shoze byeshongoro buri week buri izoba nashoze cyeshongoro buri izoba buri week no shoze cyeshongoro wanyetegereza if I sit down ogambe wenkana no mutuga ojo tkonka nkagwankashi mazogarze utereka advance nkagwankashi wanyetegereza because for them binaho kutandikira so kubara manye kuzura bakagwankahi they will come back the audience will welcome them bachine mwa bahagize babo because megatono gwakora hari ka concert ke ya urino tavani abantu nkareba bisha bamagira na radio wenkaka kikaho yamaraga sana kora boting kumanya ibya henderire so kari so erinkesho yakane byaje posting isho hwire wanyetegereza izo nchimasa ngo ine guma no fata wanyetegereza enanka Prince Exit armuna hasore bane basakusora bondo bari kuchiteka amana Prince Exit ijo nkam tukaza Kampala aja mu session oba twa chance yitu yankora na mtware kweshongora yafuna yo collaboration wanyetegereza so nawe nabasa kufunira hoki akika ya yezura hati Prince Exit armuna kwesa manichi amane minji to see his comeback ondijo no matenure ishonga za matenure nkahurira ngo bakija baga kaba musigninga hona no munanka umeje awe sam yeah so tingu manyaho ba timo ba akagarka ya rugayo so hata ho matenura ho tinda mu discussing aho munonga kuba tingu manyaho wenyine cyakoraje ecyakwenda but all I can talk about him is no mwene no muntu utabetira hamisha Baine Patra nyoni njirangu akaza akabari omwombeso ngo actually ababi bakozere basetingere nanka foundation aresere ndongo aresere style aresere fashion aine buri kimwe ekikumbaza kumusustaininga ki aminda so nyoni ngira ngo kuzo mu ntaro byo bushwere nacyo no mukuza kushwerwa nimbaza ko bantu cyona basa kwega mahongo akahobwire bwinji ofumbo endongo yabanza yajumba nabasa ko banacho nacyo because kuzo mbufumbo no washwerwa hariho there are some attachments ene koro bero mushija wabo muzire waza kuzara no yenda internet no yenda bwire banyeje so no sango touch focusing acha ndongo so njango nabasa kujigaruka mu restaurant inside akuzika ngo amazara kire muzo nasagaruka mukora ariko ngo yagaruka nko kuyaberare bantu menyenda tukirizana ngo kuna nakugambira ntaba beshongo zaba kwehara kwatana saninga kurwana obwirobu mbakusyo bwire bashange batachikora cyo edachike jine binte bisitacharta tachibasa kora no gakora cyo hari binte birasta chaza hata tachibasa kora no gakora edachike jare binto Ronaldo byata kubasa kora no gwakuzana mbira gukora cyo no gwakwetugata no gwakora no gwaktraining imyaka igana so right now hari bintu Baine Patra byata kubasa kora myaka je ibure yafunire muka break anyetegereza kunkana basa kufunaho comeback na wasagurka atere hit chitararine ningagire mwataguma relevant chi umundongo unkani nyenda twikizane ngoranga yakwire ka chance ka breakthrough wanyetegereza
kejo nse because ina banda bakwenda kahereza waheza gukora waheza kurugaho turiho tuhendera zuka kandi tushiriya Kera Media News Center ico kwano kora ni chamani liking sharinga kandi zuka turiya mukutugona turiya YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, turinana website www.kr.co.ug nono tufana kunje munonga Shanita mwana wa mawe wa mugambo na wana wa mani Shanita ariyo mbaraka tejo no mani omwebembezo wabeshongo cyo kandi mbani bakubuzaho nyine nkakaronda ne namba yenzine gonga kunaje kubuza ngo akazombi yo kushubura nkito naci kimasa ngo akaraka kwa mani wanyitegereza yakaraga kwa mani ari akabera pen patron ogome rumoniza gukwasa Jack Kazire no kumanya Shanita munonga so niza kumutuma arete Shanita we are starting up the jam session ababana ntwenda kubahereza chance ba James Ganafa ba Musyo ba pen patron ba Shanita kandi nabona nimba shabangu batworobere ngasarito nayo kasura of course nabyombe babere muwanyitegereza so twantu kuba shabangu bafune chance bahike hwaho wanyitegereza benkarejinga abandi bana nabo babe mwene babeki bagarizibwe mwamasuko kandi jam session ejo kenza mazere kugita mu stamp kandi omumbara jigure official ebiri 17 ebyo ko kwezi kwenyine ntukuba turya rooftop kandi mikoreje ne kubera live NBS na kabanta ba tu sponsors abatire mwaka sente so mwije kandi kindi nimwe mwine kugarzaho kurwanirira culture yitwa bimwe mwine kimwakozereke ekimwagirebereho nije mugarze mwabana masuko murwanirire culture endongo etine culture etine buhangwa nebe tine direction because okweshongora it is part of culture and heritage no ishongora buhangwa bwawe tukafuna mu culture setback tutwine bugabe so nitwe bagabe twine kurwanirira obuki obugabe bwito no kurwanirira rurumi rwito rwaki rwori nyankore when you are singing or you munyankore or mo sindika message because abaganda bakarwanirira ikintu cyabo so hatkenzo naza Canada aza Japan yishongora Ruganda bakoraki abwakite ntugira ngo wote shongore Ruganda takobasa kweshongora na wachini tutakweshongora Ruganda bakaruzana ngo kubazana leta ndatine na grade tukarenga ho tukaza America tukazano tukeshongora Runyankore bakarura wanyetegereza so it begins with culture and heritage kandi nitwe ojini emyaka yitu it is our generation tukuza kwase byabandi bakozereke byabandi baremerwa twendera kandi zukango akamera tino mukuru rugaje warebe cyane cyasisikara burcyo nikibagambera umuyengu rugazu wa Falcon film nakora video oriyo mwesongozi rebeka ngo asukano yiza umusupporting ariya wa high street inabazeno yoko nozireba basukurene oreke ngo asukano tere kintu video nakoreza mani umwestano region gayo na tere kintu gayo na tere kintu Falcon film kana umuntu wa mani munonga nigirango reka supporting abana bitu basukano batambara kunje munonga nitoteke kintu alefo Jojo bana umuntu wawe kawo mugambiro boriya achikwatana na performance ningasi kuja mutane stage performance turango atari nazo mbufumbo yaza kabari yaza Kigazi region umwestano manya ya Rugamo umuranko region ya Rugamo kandi yo kwebembera tuba mukutoro cyawe norangu okuswerwa ninga sente katekeza ari mu turintu uroko munko wakatakarije kubigamba turintu uroko munko bonorangu yaswerwa nasagumara inengaraza kwa kapito antugamba when it comes to a girl child ecyo kintu kiri different yes haroka pose zabaye za celebrities as chorwezera konkatizo kuchara kuhangara munonga because no basa kuri inguruzoti atwareba aba celebrities abina bacyara bahamye mbufumba bacyara babo tubeshongozi anyetegereza ngabashwira beshongozi kikagumana icyo baraburamo ancenga and history repeats. I'm not predicting kugira ngo Jojo bana nakorema nabasa setting example nabanu yatubere cyo kurebera but if it is true arumuna yerekero mbufumbo and hata arumuna agenda because go kushorwa no wazo mshija so chimaisa ngo audience yaha hata kijihereza time so nyawo naza kufuna musam setback bona rangu music tekiri musente ya samu kujya tinda basi kambye sasa then she chose a wrong career because go kubetara musente nyimaza ngo akagira hataro ako chiyatire mu nico cinje audience be yamwakira akanuko kabekari yakeye ko akireke ko kufurarishinga akafune sente zabe investingiramo nabasabashanga stars zirye za management ni yemeneza umutekamo konkana bwemvuze zirye za management azasasubwe because naza kuretera abandi abana babora abantu bokorasha bakuba kwatara hamukono for the girl child it is a special case omwichiwena yazgira ikintu cyane cyama diverting aho kiti
nahaza w'ikina cy'amana munonga anyetegereza if it is a rumor let it keep a rumor gaga ry'amazima ntuza kufuna mu nanka no kucyumbagiza ubwo ntuba twaferwe ndongo anyetegereza turarenga hano ya iziko Baine Mayugi kandi kamera tuba twino mukuru rugaju tuba tune president wabeshongozi tuba tugamba nsongo stars zimwe na zimwe utakafera kandi weekend kwiza no rutaro utarugaho